zavain thole lali suwa Krista mingin chibai kabu khacheu zarina self denial be rual hapta azan to ber kan lo thleng le ta der maya tunkar chungin zirlai thatak tak mai kan zir howa khang kan zirlai kan han zir tak te kha kan hlopui nge kan be seya zaina hian kan zirlai nu nu ber tur kan zir ho le don ani a zarina kan zirlai thupui tur hi India Eastern Territory a mani in phat rongbolna ti ani don ani ama sa in pathian thu thiang lim ilo ngai thang u chanchin tha mathai zia bung som paruk chang som ni pali tin i chuan hazir tir te hena tu po in mizui adu chuan mani shom poisalovin across pu in mizui ro se lalpan athu kan chiarte kan zata mal min som sakro se ole tunkar chunga zirlai akallo zirtu atangin a self denial poimo ziate tam tak kan zir chuak to in arinoma zena hian India Eastern Territory chung bi ka mani in phat rongbolna kan kalpui dan chungchang kan zir ho don ani a he self denial rongbolna hi kor le society sang sanga te kan kalpui dan a in angvek lova kor then khata chuan kum khata voi thum la khom hunte an siama tin kor then khata chuan kum khata voi ni te akang te angkhan kor le society in ala khom hun tur kha kan ruat thina chuti lai chuan a final altar service kan ti ala khom hun bui ber ero hi chu territory hwa pa hun khata kan man theina turin headquarters atangin calendar of events aron da in ala khom ni tur bi kha siam alo ni china chumi ma a chuan chu kan sei to angkhan kor le society in ke mani du dan angin ala khom hun kha alo ruat thei bokani he kumina hian October nili hi SD final altar service hun tora kan headquarters atanga anron ruat ani a tin SD week of prayer mani in phat chung trai hapta tuna kan man me kam hi man thin ani boka mani in phat tholom pek na konga hian kor le society te hi kan poimo em ema chuti rol chuan mimal in pek na hian kong nasatakin kong ro asu ani lali swan hazir tir te ne na soi achina kan han chiar chota kha tu po in mizui adu chuan mani shom poisalovin across pu in mizui ro se alo ti a khalali swana alo soi angkhan engkim da shvekin mani in theilin lali swahi kan zui angai ani mani in phat rongbol na hi lalpa malsom rongbol na ani he rongbol na thane mai taka kan mi huai kal masatina anlo kalpui thinna azara tuna hian sipai polin kan territory chunga social institution sompali lai mai enkol kan lo nei ta kan zirlai masalma te po chiang zokin kan zir to kha hem institution te kan enkol theina chan chu core society sipai tin te na self denial kan lo tho thin atang hian ani tuna hian self denial tho lom hi nasatakin ma kan sona kan thinlunga sipai te thinlunga he self denial hlut na hi nasatakin kai harin kai thoin na ummeka chuwang chuan kan tho loma po nasatakin ma kan sona kum tinin kan tho lom te alo pungzel ta ani chu chu pathian na tho ani a pathianin sipai te thinlunga na tho wang ram rongbol na lalram rongbol na kalpui kan du na awanga lo thleng ani a chuwang jan sipai tin ten nasale zwala he rongbol na konga hian ma kan la ka kan inti chak thar zel apoimo ani self denial hi kumtin kan la khom thina chu chu engtin ge apoisa
kan mu chua te kha kan man thin ti te kha shelo te po kan lo la om theya chumi chu tuna hian kan self denial tho lom engtin nge kan man thin ti chungchang kan soi don ani kan self denial tho lom mu hi THQ wa kan chung lu thila chuta THQ wa kan chun lu zong zong za a somriat panga hi IHQ le territory in azat ve in somnga in an in sema territory ina achan hi social institution enkolnan man ani abang zong 15% la om hi territory in emergency relief fund atan amanga 15% hi thensom le in 10% hi THQ in achanga 5% hi DHQ in achang ve thung ani chu self denial kan la khom atang khan a social institution enkolnana kan man mai ba ka emergency relief fund atan te kan mang thin ni chu he kan lo thina atun na ya po khobung khilam pangtlang dunga lir ging na satakin an tuara chuta chuan heavy emergency relief fund atang hian kan THQ atangin chanpui na te po an han pe ani chutiang ang chuan chiat na engi mo thlenga he kan self denial tho lom kan lo tho thin khan mi te kan lo chanpui reng ani ti kan chiat apoi mo ome keini chu kan vakal theimi alo nima sela kan tho lom kan lo tho tang khan chanpui ngai te mimang ang lung ngai te kan lo chanpui ani ti kha kan chiat apoi mo ome ko sang ten he rong bol na an kalpui dan le an malak na hi ain ang lo khop mai mun chen khata chuan kumti ra tangin silai mu ipa SD kan da tel thina thatin pathian ram kan pek rolin SD po kha kan da tel thina ni chumi tu chuan ipa khan an siam tel thina mun chen khata e ro chuan la khom hun bi voi ni amo voi thum emote an siama engpo ni se tho tam hi a tha a kan pek tam chuan a tha nima sela chu aya thaber zo ke ro chu pek du na thin lung kan nei kha ani pathian tan kan in man theina man ru tangkai ta ani awangin he sum tam tak khawa nei mai la pek du na thin lung kan nei lo chuan om zia om lo chu wang chuan pek du na thin lung kan nei kha apoi mo ber chu alo ni ta ani hun e mo chen na tang to khan kan self denial tho lom hian ma sone me meya hemi ani theina tur ta na sipai te in pek na la ro pui sarkar na thok te po in an hlo atanga claim te tho chu in phatna tluan tlinga an ngai lo ani nge yang an khol sa gp fante an han la chuak tok maya thektop tak meu an chwa chin ani kan ai te kan sil le fen ai le kan mamo ngoi le ai te he ma ni in phat tho loma kan pek thin mal som na dong tu an vatam em thin lung taka ma ni in phat fika pathian ta na kan pek hi apoi mo ber ani mitam tak ta na mal som na kan ni ba ka ke ma ni nge po in mal som na tam tak kan changle thin ani kum sang ni som pariat a self denial kan tho dan kan clear hovanga heta hian akum te lin ma kan son ani ti hi chiang takin kan mu thei don ani India Eastern Territory sang ni le som pariat self denial pek dan top 10 list tuna hian kan ngai thla ho don ani pakhat na chuan Aizawl Temple Core Central South Division anni hi chungkwa zatni le somsari paruk an oma sipai member hi mi sangkhat le somthum pani an oma self denial an pek za chu chen nuai som pasari sing ruk sangkhat zali somthum nuai som pasari sing ruk sangkhat zali somthum ani panina Ebenezer Core Central South Division chungkwa za somthum pariat an oma sipai zathum somriat pariat an oma SD an pek zathi cheng nuai som pasari singli sangni zali somnga pariat ania pathumna
Khatlakor Central South Division chung ko somriat le panga an oma sipai member zani somruk panga an oma SD an pekza chu nuai riat sin ni sanga zathum somni panga ania palina chalkang kor Central North Division chung ko za som pasari an oma sipai member zathum somriat pakhat an oma SD an pekza thi cheng nuai sari sin sari sang ruk zaruk le som ania pangana hian Bethlehem Kor Central South Division ania hei hi chungkwa zani somni pali an oma sipai zasari somthum pakwa an oma SD an pekza chu cheng nuai ru singa sangriat ania timparukna hian dorpui veng tharkor ania ani hi Central North Division ania chungkwa somsari pakhat omin sipai members ni somparuk an oma SD an pekza chu nuainga singa zanga somnga ani pasarina Gilgal Kor Central South Division chungkwa za somni an oma sipai zali sompanga an oma SD an pekza cheng nuainga singthum ani pariat na Kanan Kor Central North Division ani chungkwa somruk pasari an oma sipai zani somriat an oma SD an pekza thi nuainga le singkhat ani pakwana Chamari West Kor Central North Division chungkwa za somli pani an oma sipai zali somsari pathum an oma SD an pekza thi nuainga sanghi zali ania somna ITI Kor Central South Division andi hi chungkwa za somli le pariat an oma member sipai hi zanga somnga pali an oma SD an pekza chu nuaili singriat sangsari zariat somthum panga ani khangka kan territory a self deny pecha top 10 te ania hi kum sangti som pariat kum ami ani division le korin target kan nei chawa chumi thlin ngei tur chuan korte division te khan kan thei tu pin ma kan la chan kan la thina ni kan target khatlin mai ni lovin khum nge kan tum thina ni hei hi pathian la tho nge yani self deny kan tho za thi ain ang lo khop maya kor sipai tamle tamlawa po a in khat na sa khop maya chuti rwal chuan hei tuna list kan han huwa po khan chung ko tlem te kor sipai po tamlo khang po kha akor lian aya petam te po khan oma chu sipai tamle tamlawa a in khat na se mem chung khan mimala sipai te na se takin a in khat ani ti a sha thei ome engpo ni se pathian khongai na zara ma kan sona malam panin chandam na sipai polte kan kal zela hei hi du to mai tur kan nilawa tun aya ma kan son zel theina tan sipai tin te mo phurna kan neya ma son zel thei turin ke kan pen apoimo ani zaina ko hian soiho tur kan nei le dona heng kan soiho tur hi point patni a oma pakhatna hian midang te tan mal somna ni ro puizia soiho te ang u ti ania tin patni na hian heng self deny tholom tho tam kor som te hian enge min ngai to tir soiho ang u ti ania hemi patni hi soiho tur ani kan thei ang angin soiho na hun kha man kan lo tum le theu don nia chuan SD berwal hapta kan lo hang zota kan zirlai te kan lo zir zota khan kan zirlai kan han zir tak zong zong atang khan sipai ten ma son na tam tak kan nei karinga ka beseya thilpe mani in phatholo tun aya tam nikuma ka pe ka tam pe thei turin ke mani chopho in fui tharar ila chaome ti chuan midang te tan mal somna ni thei turin ke mani chho in wa saila midang te tana mal somna kan ni thei thluka hlu hi omlova nun na kan nei theinan dam na kan chan theinan lal iswa krista van ro pui kal sanin mani in phatin he khovela aron kala chuwang chuan ani nung kan zui berlal iswa krista nung kan zui na konga hian ke ni po kan nom na turte
ke mani ka in hai vor na tur te da tha in mani in phatin midang te tan iluang chuak ze lang o ti kha azan ina kan zir lai kan zir theite ni se hei SD lakhom alo hun le don to azan ina kan hun kan ti to na tan he la thu hi han chiar chwa ka du kan chiar nge ithil nei chun tlem le ma se pathian robo ma kholla lal krista chuan asiat pui che lom takape ka piang kha idu lai nge luber kha idu lai nge luber kha ron kengin lalpa la nang che mani in phata telve ang che mani in phat nun nei thei turin zaina hian kan zawa in lalpan atharin mal min som le ro se